Pozdrav drugari, dobrodošli u novi video na Tech Code kanalu. U posljednjem periodu na našem kanalu su dominantna, da tako kažem, ova Windows videa, gdje snimamo koje kakve stvari, vraćamo se u prošlost, testiramo stare Windows sisteme. Mnogi od vas kude Windows, i mi kudimo Windows, tu je i debata oko Linuxa, Linux je bolji, dakle svi mi imamo neka svoja mišljenja, ali ovo sada što vidite ovdje na desktopu je operativni sistem koji nije zasnovan ni na Windowsu, a ni na Linuxu, i to je zaista nešto fascinantno. Ovo vam je SkyOS, odnosno SkyOS ili OS skraćeno za operativni sistem, i sve ovo vam je napravljeno od strane jednog čovjeka. SkyOS je započeo svoj razvoj još, mislim, 96 ili 97. godine. Napravio ga je tada još nepoznati developer Robert Zelenay, ako dobro izgovaram prezime, napisat ću na desktopu kako se tačno čita, odnosno kako se tačno piše. On je krenuo bukvalno iz nekog svog hobija da ovo razvija. Prvobitno je bio zasnovan samo na komandnoj liniji, dakle nije imao grafički interfejs, i da bi tokom godina razvoja na kraju dobio i grafički interfejs koji je isto također napravljen od strane Roberta. Dakle, sve je ovo djelo jednog čovjeka. Nažalost, SkyOS je prestao sa svojim razvojem još negdje tamo, mislim, 2008. ili 2009. godine, nemojte me držati tačno za riječ, moram provjeriti, ali eto, nakon nekih otprilike 12 godina razvoja, Robert jednostavno nije više pridavao značaj ovom projektu, da tako kažem, ali objasnit ću malo detaljnije šta se tu zapravo dešavalo. Prije nego što to uradim, kao što vidite, ovdje imamo grafički interfejs, i ono što je odmah, da kažem, čudno i neobično za razliku od recimo Windowsa, je da nemamo klasičnog taskbara, odnosno start menija i prikaza sata i tako dalje. Sve nam je to ovdje, vidite, postavljeno gore na vrhu. Nešto slično na macOS-u, kakav imamo prikaz na nekim modernim danas sistemima, ajmo tako reći. Kao što vidite, ovdje imamo sada i sat i svašta nešto, a ovo ovdje dugme nam je takozvani taj start menu, kao što vidite, i sada tu imamo neke opcije i mogućnosti koje možemo testirati. Vrijedi napomenuti, dakle, da kroz tih 12 godina razvoja, koliko je trajao razvoj ovog operativnog sistema, nije bio, da kažem, na kraju nekakav finalni build koji je bio riješen svih tih bugova i ne znam, koji je bio, da kažem, ajmo reći, stabilan i gdje su sve funkcionalnosti bile ispravne. Ono što je odmah zanimljivo, što se treba, da kažem, vidjeti, jeste ova verzija Firefoxa. Sad, pošto ovo ja sve naravno koristim, odnosno pokrećem preko virtualne mašine, i odmah da napomenem, dakle, da na VMware, ko koristi VMware, SkyOS jednostavno nije kompatibilan, odnosno driveri hosta nisu podložni, da kažem, funkcionisanju, da se najblaže izrazim. Na VMware-u, dakle, kada bootujete SkyOS, nećete dobiti u suštini nikakvu funkcionalnost miša, odnosno miš neće dobro da radi zbog, kažem, opet nekompatibilnosti sa novijom verzijom i drivera, odnosno generalno i svih tih mogućnosti koje VMware pruža. Sad, ja sam to riješio na način, dakle, tako što sam instalirao VirtualBox. VirtualBox ima, ajmo reći, veću tolerantnost prema starim sistemima i veću kompatibilnost, gdje možete, ne znam, podešavati neke opcije koje u modernom VMware-u nemate, poput recimo kompatibilnosti sa starijim verzijama, odnosno starijim hardwareom poput PS2 miševa i tastatura koji su bili spajani na taj način, tako da je ovdje miš, kao što vidite, sluša, odnosno radi. Na VMware-u je bukvalno ovako tapkao, odnosno skakao u mjestu. Dakle, šta još možemo prikazati, odnosno testirati? Dakle, ovdje otvarali smo Firefox. Firefox nažalost ne radi, tačnije ne možemo da podignemo internet zato što nemamo opet adekvatnih drivera. Mislim da SkyOS generalno i nikada nije imao baš neku kompatibilnost što se tiče toga, uvijek je to, da kažem, kuburilo. Ali zaista, evo, znači, Robert, odnosno tvorac ovog operativnog sistema, je uspio, da kažem, pod navodnike, da prepiše verziju Firefoxa u totalno novi kernel kojeg
operativni sistem koristi. Dakle, to je zaista fascinantno bilo tada u to vrijeme, to su dakle neke, ajmo reći, kasne, odnosno rane 2000-te, pardon. Tako da, nažalost, ne možemo testirati funkcionalnost ovog brauzera s obzirom, kažem, da nemamo izlaz na internet. Ovdje, dakle, ova verzija koju sada vidite, odnosno verzija SkyOS-a koju sada vam prikazujem, dakle, to vam je kao na Linuxu, gdje imate opciju da odmah bootujete sa CD-a, odnosno USB sticka i isprobate sve funkcionalnosti koje sistem pruža prije nego što ga instalirate na hard disk. Ja to ovdje nisam radio iz razloga zato što opet postoji, da kažem, problem sa kompatibilnošću, odnosno sa file sistemom i detekcijom particija, odnosno hard diska. Kao što vidite ovdje, on ne detektuje hard disk koji je kreiran od strane VirtualBoxa i recimo kada imate ovu opciju, odnosno kada idemo na ovu opciju Repartition hard disk, ovdje bi sada trebali dobiti mogućnost da njegov taj disk menadžer, ajmo ga tako nazvati, odradi te stvari za nas, gdje možemo kreirati particije, prepoznati disk koji je instaliran i tako dalje, ali mi ovdje samo dobijemo jedan glitchevski, da kažem, prikaz. Vidite da mi se ne prikazuje uopšte dobro grafika od strane ovog prozora koji treba da se aktivira, tako da ovo, dakle, ništa nam ne pomaže. To je jedna od, nažalost, da kažem, tih stvari koje su ostale nedovršene poslije svih tih godina koliko je ovo napušteno. Koliko sam posljednji put čitao, oko 2013. godine je bio posljednji pokušaj da se ovo, da kažemo, živi. Bila je šansa, odnosno bio je pokušaj da se preko Linuxovog kernela prepišu, da kažem, neke aplikacije, tako se stvori veća kompatibilnost sa ovim sistemom, međutim to je zbog vjerovatno manjka interesovanja, a i manjka interesovanja samog developera, propalo, tako da je ovo jedna od posljednjih buildova koji je bio dostupan, odnosno koji je bio pušten u javnost. Mislim da je ovo verzija, odnosno build 6915, tako nešto. Imate još dvije verzije poslije toga koje su interne bile i koje su kasnije likovane, ali one u suštini se ne razlikuju ni u kom pogledu od ove koje mi sad trenutno gledamo i koristimo. Dakle, ne možemo sad to da instaliramo, nego sve gledamo sa live CD-a, pa tako da, mislim, nema tu nekakve razlike. U suštini, glavna razlika je u tome da, recimo, stvari koje ovdje sad tipa instaliramo ili ne znam koristimo neće ostati zapamćene nakon sljedećeg boota, ali mislim na kraju krajeva to nam i ne igra nikakvu ulogu, jer ovo je zapravo jedna relikvija koju gledamo iz prošlosti, ali eto, zanimljivo je zaista da ovakve projekte su ljudi pravili u to doba i da su bili popularni u to vrijeme. Sad, da se malo vratimo na prikaz šta sve ovaj sistem nudi. Kao što vidite ovdje već imamo, znači, otvoren Firefox i kada minimizirate taj program dobit ćete, vidite ga ovdje kao taj dodatni tab, recimo, kao što imamo, ne znam, na modernom browseru gdje možete samo jednim klikom da se vratite. Tu imamo terminal, dakle, odnosno komandna linija kako imamo na Windowsu, gdje možete kucati sada komande. Tu se nećemo puno zadržavati jer nemamo zaista što da kucamo. Imamo System Manager i ovdje imamo, vidite, odmah opcije, odnosno credits, ajmo tako da ih nazovemo, gdje imamo te detalje o kreaciji i ostalim podacima koji su korišteni u stvaranju ovog operativnog sistema. Imamo tu postavke, naravno, displeja. Jedina stabilna rezolucija, da tako je nazovem, je ova koju sada imamo, dakle 1024x768. Sve ostale veće od toga jednostavno ne rade, odnosno bolje da ih ne pokrećem jer dobijemo jedan crni ekran sa nekim dugnim bojama, da ga tako opišem, tako da tu nemamo što da diramo, a u ostalom ovo je, dakle, i virtualni driver koji VirtualBox pruža, tako da ne možemo tu bog zna šta i očekivati. Ovdje imamo tipove fajlova koji su, da kažem, podržani, ajmo tako reći, gdje imate, ne znam, podršku za audio, MP3, OGG, WAV i slične popularne drivere, odnosno, tipove fajlova, audio tipove fajlova kakve ljudi koriste. Dobro, idemo dalje. Gestures, ovo je zanimljivo, ovo iskreno nisam puno istražio, ali ovo
kao što sama riječ kaže, dakle gestovi, odnosno pokreti, ajmo tako reći, gdje su vjerovatno predodređeni neki šablonski načini prečica do određenih stvari koje možete uraditi. Recimo imate pokretanje task menadžera, launch Skypad. Skypad je inače varijanta WordPada kako ga imamo na Windowsu, pokazat ćemo i to. Tako da ovo je vjerovatno bilo zanimljivo da se podesi, možete vidjeti nove komande dodati, nazvati kako god želite, potvrditi, sačuvati, tako da imamo i to. Ovdje imamo podatke o našem hardwareu, odnosno o računaru koji se trenutno koristi. Evo vidite ovdje, to su neke standardne informacije kao device manageru na Windowsu. Kada odete, kao što vidite, imamo ovdje prepoznao i procesor, što je zanimljivo. Ovo je, da kažem, dosta noviji procesor od samog builda ovog sistema, ali to je u redu. Multimedia devices, dakle nemamo šta sada tu da puno gledamo. Indexing to ništa, lokalizacija, odnosno jezik, jezici koji su bili dostupni. Nisam siguran da li ima neki naš balkanski jezik. Ima, i evo ga, tada se zvao, mislim tada je bilo pisalo srpsko-hrvatski. Ali ajde da vidimo da li mogu to da promijenim. Doduše, vjerovatno ne mogu, pošto opet kažem butam sa live CD-a, pa pretpostavljam da je to razlog. Nije ni bitno. Dobro, idemo dalje. Network nam ne radi. Screensaveri, dakle ovdje smo mogli da podesimo i takve stvari. Vidite, imamo neke ovdje šurikene, šta li su već, nisam ni ja siguran. Dobro, servisi. Slično kao servisi u Windowsu, gdje imamo spisak servisa koji su pokrenuti od sistema, eventualno od aplikacija koje bismo mi naknadno instalirali, ali mi toga sada nemamo, niti imamo neke podržane. Dobro. Instalacija softvera, dakle ovo se dosta podsjeća na neke, da kažem, buildove, odnosno distribucije Linuxa, ali nije, zaista kažem, napravljeno na osnovu toga, pozajmio neke ideje, očigledno, ali sve je ovo jedinstveno, da kažem. Tweak nam je spisak, pretpostavljam, komandi koje možemo da podešavamo. Ovdje vidite sa value, koje svaka od ovih komandi nosi određeni value, pretpostavljam da je 0 da ne radi, a ostatak, odnosno određeni broj koji se kuca da radi. Sad ovo lupam, nemojte me uzimati za ozbiljno, nisam zaista toliko baš detaljno istraživao šta svaka od ovih komandi radi. Dobro, imamo users, odnosno admin, ajmo tako reći, koji je trenutno aktivan. Ja ovo dakle koristim sada bez kreiranog usera na sistemu, pošto je opet ponavljam sa live CD-a, tako da nemamo šta puno tu da mudrujemo. To je to što se tiče, da kažem, sistem menadžera. Imamo ovdje i storage, ali storage nam je, da kažem, beskoristan, s obzirom opet kažem da ne prepoznaje uopšte particije i diskove koji su instalirani u strani VirtualBoxa, odnosno postotak memorije koji je dodijeljen od mog stvarnog diska na pravom sistemu. Dobro, ovdje u Programs, odnosno na Start menu, da ga tako nazovem gore, imamo recimo Entertainment. Imamo sada tu neke demos, SDL, sada ovi stvari su neke vrste aplikacija, ali igara, sad nisam zaista siguran čemu ovo zapravo služi, da li je ovo neki grafički, mislim jeste demo, sama riječ kaže demo, dakle vjerovatno prikaz grafičkih mogućnosti koje su bile ostvarene podrškom za OpenGL ili neke slične drivere u to vrijeme koji su bili aktualni na Windowsu. Ova loptica skače naokolo, dobro. Idemo dalje. Imamo Gravin. Da, ovo je prvenstveno to, dakle prikaz grafičkih mogućnosti, odnosno test određenih stvari koje su radile i gdje možemo da vidimo da li imamo neke bugove. Pretpostavljam da je ovo sam developer koristio čisto radi nekih testova u nekim sljedećim buildovima. Dobro, imamo SDL OpenGL. Kao što smo rekli, dakle ovo je jednostavno prikaz mogućnosti koje je sistem tada pružao, demo verzije, odnosno drivere koji su tada bili prepisani, napisani iz početka, bukvalno od strane Roberta, tako da je ovo zaista super. Dobro, ostao nam je još voxel space. Ovdje ne vidim šta ovdje možemo da radimo.
ovo u suštini statična slika koliko vidim, ne vidim zaista da se nešto dešava, mada vjerovatno griješim, ali nije toliko ni bitno. Idemo mi neke zanimljive malo stvari da vidimo ovdje kako imamo igre, a igre imamo nažalost samo jednu. L Breakout 2. Dobro, ajde da vidimo šta je ovo. Start original set, ovo je klasični, vjerujte stao mi mozak, ali klasični block destroyer da tako kažem, ja ga tako inače zovem. Ovakvih ima igara na tone, na raznim vrstama i konzola i sistemima, ali ovdje je zanimljivo, kao što vidite radi, prikazuje mogućnosti samih grafičkih drivera i podrške za DirectX, pretpostavljam u čemu god je ovo napravljeno i napisano. To je nažalost jedina igra koju možemo prikazati, dobro. Nećemo se puno tu sada zadržavati, samo još da shvatim kako da izađemo odavde. Dobro, dakle nisam uspio da zatvorim igru na tradicionalni način, tako da sam igrao bukvalno dok nisam izgubio sve živote, pa me igra na kraju pitala da li želim da nastavim, ja sam samo rekao da ne i evo nas sada na polju. Dobro, idemo dalje. Imamo image editing, dakle imamo ovdje jedan editor slika koji se zove Pixel Image Editor. On je također razvijen, u stvari ne, moja greška, izvinjavam se, ovdje piše ovdje written by Pavel Kanzelsberger, ako sam to dobro izgovorio. Ovo je, pretpostavljam, neka alternativa da li Photoshopu ili možda Gimpu. Evo i ovdje imamo informaciju da je ovo zapravo demo verzija, ajmo tako reći. Vidite da je puna verzija koštala čak $32. Ne znam baš da li bih te pare dao za ovo, ali kao što vidite imamo onaj standardni prikaz, standardni set alata kakvih imamo recimo u Photoshopu, Gimpu ili sličnom softveru za editovanje slika. Ne možemo sad tu ništa da posebno prikazujemo s obzirom da nemam nikakve slike ovdje sačuvane. Dakle, jednostavno editor slika za potrebe ako želite da sredite neke svoje slike ili jednostavno malo se igrate sa mogućnostima. Dobro, idemo dalje, ovo ćemo sada zatvoriti. Što nam je još ostalo? Dakle, web browser, to smo već pokazali, storage viewere, to smo već pokazali, dakle nemamo tu šta puno da vidimo, pošto nam svakako ne radi. Text processing, dakle Skypad, ovo je dakle omaž, odnosno bukvalno kopija WordPada kako imamo na Windowsu sa nekim svojim mogućnostima. Samo da vidimo da li radi, čekajte samo malo, pretpostavljam da moramo ići na new, da vidimo da li dobijamo tekst, dobijamo, dobrodošli u novi video. Dakle, jednostavan tekst editor za kucanje nekih vaših bilješki ili nečega sličnog. To možete sačuvati, možete se igrati sa tim kao na svakom tekst editoru kako imamo danas. Dakle, ništa posebno, ali eto, Skypad u potpunosti napravljen, odnosno razvijen od strane Roberta kao developera, kao samostalan program. Nećemo to sačuvati. Dobro, šta nam je još preostalo? Dakle, text processing, to smo vidjeli, utilities, dakle, komandna linija, imamo kalkulator, to nije vrijedno ni pogleda, disk manager, network monitor, nažalost nemamo izlaz na internet, screen magnifier, da vidimo da li ovo radi. Radi, zanimljivo. Dakle, lupa u prevodu na Windowsu recimo ili kod nas. Radi bez problema. Zanimljivo. Dobro, šta imamo još? Dakle, socket monitor, to isto vezano za internet, ništa, task manager, kao što imamo u Windowsu, dakle, spisak svih pozadinskih procesa i aktivnih procesa trenutno na sistemu. Imali bi ovdje više nekih pretpostavljanja servisa, odnosno tih procesa da imamo neke druge programe instalirane, ali nažalost nemamo. I to je u suštini taj neki, ajmo reći, kraći prikaz, iako smo već poprilično dosta vremena potrošili na ovo, ali eto, da bismo malo više pričali o tome moramo malo biti detaljniji. Dakle, kraći prikaz SkyOS-a, odnosno Sky operativnog sistema. Ono što sam vam ostao dužan je da se nadovežem, dakle, na malo historijat ovog, ajmo reći, softvera kojeg je, dakle, dizajnirao Robert Zelenaj. On je svoju, da kažem, maksimalnu popularnost doživio tamo negdje u periodu od 2003. do 2005. ajmo reći 6. možda maksimalno,
kada je već počeo da hvata, da kažem, oči zajednice, gdje su ljudi bili poprilično uzbuđeni i čekali neke nove verzije i buildove koje je Robert pravio. Vrijedi napomenuti da je, dakle, iz početka SkyOS bio otvorenog koda, mogli ste učestvovati u njegovom razvoju, pripomagati na svakom koraku, da tako kažem. Međutim, kada se ta popularizacija desila, Robert Zelenaj je odlučio da ga komercijalizuje, dakle da ga zatvori, tako da više jednostavno nije bilo moguće dozvoliti pristup nikome osim samo njemu. I to je na kraju, mislim, i bila njegova najveća greška, što je jednostavno dopustio da se to desi, i tada je već krenuo, da kažem, rast i popularizacija Linux distribucija poput, ne znam, Ubuntua, Fedore i tako dalje. Windows naravno se razvijao, tu je jako brzo stigao je recimo i Windows 7 2009. Tako da rad jednog čovjeka samog, bez obzira koliko pametnog i, ne znam, sposobnog, jednostavno nije bio moguć da se nosi, odnosno da se takmiči sa svim tim izazovima i potražnjama koje su nove tehnologije donosile. Tako da je, nažalost, dakle, posljednji build, kao što smo spomenuli, pojavio se tamo 2008. 2009. Bilo je, kažem, neki sitni pokušaja da se to oživi, ali nažalost SkyOS je danas jako mrtav, da tako kažem. Ali bez obzira, dakle, zaista je lijepo i fascinantno vidjeti ovakve projekte, znači projekte jednog čovjeka i jednog, da kažem, sna koji je bio tada krenuo kao običan hobi, a razvio se do nečega baš ozbiljnog, ajmo tako reći. Ovo je jedan od onih scenarija šta bi bilo kad bi bilo, recimo da su neke druge odluke se donijele, da su neki drugi potezi se povukli, ali bez obzira i ovo što je danas ostalo od SkyOS-a je zaista prikaz šta je ovo moglo da bude i koliko se, da kažem, moglo modernizovati, tako da svaka čast stvarno developeru i nadam se, eto, da ću još naći sličnih nekih projekata koje možemo ovako zajedno da istražimo i prikažemo na našem kanalu kako bismo se dotakli, eto, nekih stvari iz prošlosti, ali eto, drago mi je da smo se dotakli ovako nekih, da kažem, projekata koji zapravo pokazuju da čak i jedan čovjek može da napravi razliku samo ako je, da kaže, voljan i ako nešto što radi zapravo i voli. Vama hvala na gledanje ovog videa koji je, to opet ponavljam, malo se odužio. Lajkujte video naravno ako vam se dopao, pretplatite se na naš kanal ako već niste. Ja ću još uvijek istraživati malo o SkyOS-u, možda naiđem na neke druge zanimljive projekte koje želim da vam prikažem na kanalu i da zajedno malo diskutujemo o njima u komentarima naravno. Još jednom hvala vam na gledanju, podržite naš kanal, dakle pretplatite se, a mi se uskoro vidimo i čujemo sa nekim novim stvarima. Veliki pozdrav!